katesia. Whether you like it or not, was a kataho. And katesia no other than katapie. And no bad just when you're fruit. On your bar, when you see it, on your bar, on your bar. You are get one open the front, open the back, open the side, open the side. A garment on number say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi. My bar rasta and the back quiet. They are Sasabons. Crumple to the poor body. Oh, body and Yamikasi, Jehovah Shalom, peace, Yasumki. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yes, yeah, Obadia Wadum and ne. And Quaji Sambreno, Asu. Correct. Sabre baby, I would tear me, baby, I'll hear me be around. Best Obadi, trade jump, I was so who in Ramabo. Amen. Will be Yason, will be a community to me, Agina Semono. Amen. Sanise Timufua, and I say, Otun suffering in Yakunta Pebu. And the topic I buy out to this a Dinpa by Daakye Nti. Dinpa by Daakye Nti. Wow. Papa, so when you ante topic and I say I'm a srout, Yabo train jam or coin, when TV no. Debbie. Translate Dinpa by Daakye Nti. Mammy wouldn't say, oh, Mamba. Papa, Miss Mamba. Abrante would hear me, wouldn't me say, Papa Nti. And I know you. Ababa, wa you. Yes. Ye Becca some wine Benny. Why super penny? I don't see a question. Why you why Kuni? Wow. It is a what to be Dinpa, a Daakye Nti. And none would Daakye. Tis a wood hear me now. Wow. And there will be a say Dinpa. If you're young, Kawa, dear. Semalanko. I say, if you're hi. Subi obi in a D into and net, the mebre. Oh, Papa, I know what TV, mamma. Be that. Who bet the actual was our see so? That's what Dimia Bejato or Mamma. Yes. That's what about Brapabia to Ama. And as I would hear me, Yamababo and Kasawa. Okay. Young Christians chapter 1. Young Proverbs 1. Verse 7. Young Proverbs chapter 1. Bible and Kasa. Verse chapter 1. The part of verse 7. I Yenti Obadia said, Bible and Kasa. Was it a ready pseudo? Was when you go person in pseudo? Any immediate fitias? Any immediate fitias? Answer because of power. What Bonnie dear who buy no? This was slow young couple. Wow. Mammy way for the Bible say, answer because of mammy way. Was what Bonnie dear buy? Let us show young couple. Yes. Wow. Now Bible said, yeah, a Jimmy for the Obi our Jimmy dear. O Bunyan son in church. Bunyan saying I'm showing church day and yeah, at down, but also in a man. What you dim bonnet. Papa Sabre, what Timmy Primo Bida. What you dim money? I'm sorry. Yes, some cranny. Did your body be your body be but I was one. Also for a demon, I would ye. Hey. So. Demon, I would ye. Prophet, a demon, I would ye. Hey. Sabe se would hear me now. We are once new tears and Pania Daakye Nti. And I saw me your trade jump with your mammy some family. Yes. It be Sawadama. Me too, Funafa. Yes. Abrante would dim you. Medina would general. When ye would Daakye Nti. Yes. What your Dutch would wo. One year, my baby church of Dutchman. Daakye be any dear woo. No more better be what you dim bin there. Ubaka compared me bin there. What's I can wonder that? Who you want the check? Sack in advance. Who you want the at the age of 25? Hey. And I'll compare human at the age of 45. Now you saw 25 more. No, Sandana na resign. You in where the. So Bob be a Daakye. Yes. Daakye. So what hear me now? About what doing your shop? When you now so. A Jimmy now hold you now. There be. And that one should year. Ubeka say. Who Dinpa and ye Casafa with Dinpa. And that's what Timmy and Primo Akuma be from a trade up. Yes. Okay, the book of Ecclesiastes 7, verse 1. Yanko. Or Sanka 4 chapter 7. Verse number 1. What's what? Was the Abrabapani to Boisier? Was the Abrabapani then? And into Boisier. And into Boisier.
What's Dinpa yesene ngupa? Bible said Dinpa ye chenden. Ngupa. Etimba na wuji. Dinpa ye chen ngupa. We ye so for na mpacho ye hwembu upa adongo ne ye hwembu apampam. We de anya anointing bie mu hene. Ane ye de gu apampam. Wa mobra pa. Sa ngu na begu apampam. Dabi. Wa anya hwema wo. Fry talk. Wana koliko. Hey. Ye show you would all that free him by ye the gua pampam. That's when Timmy and Mobra pa. And when a go so no. When I see who friend wo. What say one and when I saw the name of Bonnie. A Muzumi, Bassa, why your talk? What say one? The Bible said Dinpa. Yes, Ngupa, I ain't saying Mopa. Now, Ouda, Not Ouda. yes, now, what the topic no. Bakuni. Ouda said yes, now, Ouda. Now, be sound question. Dear, you know who that child how? I didn't know who that Any asamono. And Abrabona Wobono, so one can ya, now be one. What say a nipam pimpim, Oba woman and sober woman do, Oba woman someone. What say woman dashing? Papa B, or free mukoya, mammy, or free mukoyan, if you're, I say. Oh. I the Pebian Pifioma, I the Pebian Pifioma. Which you say, what's our chi, what's our ma, Wahawama, Biswa Bagana, Ababobra, Wawu, Eja the Pamanima. Yes, I'm not talking about the Japanese. No. A good name. Politician who tell me something, a demon I want you know. And yes, what's our party? Usuben be a sour party. Adanya Jamba Bonnie, Adana Crama Bonnie, about the one Vanessa Camin, on Fan Count, Imam Yakman, Bible Nassam Nokan, was it what we done? Yes, now that. That missing will be that we yen, done we yen, and an madam said go to way. Why? Because so papa betchum man so sa. Emma onini nyan tamaya basa. Eti nano wo free papa wo koye no wachi asai. Ame fie obian fie wo ma. Man so twini ni ba no ni ma na mo. Because papa wo ti asia no wa fom nyema nyina. Oh no. When ni dia nhwe obi bi da. There be one place na do wani hwe ya. Eti wo koye no amankrofo so di the same thing ya wo ma. Money ben no and will be so buy and sabi will be found with them. That's so treat near my crack near mamma. If you are some gray, the buy it will we and if you on the ma emre, Debbie. Quackman Sabeni. Ya watch Ben. Oh, Debbie, ya dears what you said 1 year. Oh, it will be general mount. Yes. Do you what I say? Would I yet would that? Who I walk on so didn't quite echo. And what is one said, Debbie. Front and back in the question. What did ya? I want to quotation. Me could be some more can be on some me refer one. The book of when Christian 7:1. 7:1. What's it Dinpa? What's it Dinpa? A yes in Ngupa. A yachandang. Ngupa. Ngupa. Oh, would I yes now? No, would I yachandang? I would die. Oh, you are not but the book of Proverbs. Chapter 14:26. Let's hear the Americans and Yankees. Yeah, me the chapter 14, verse number 26. Papa tia, was it a red slope? Was it when you person is room? Ever I would that swap? What did it? Obey going to come Amani, a big ground Kobiama will mad dancing. Wow, just a bobla panel. What jabra pot, what jabibia to ama woman. Almost one sit down, my dear. Yes, a brabana boy, what you did to him. At your humanity, Sakwa Kuman Sabaya watching Benny, a question man sub Benny, Yaman, what Ben no best said Menunu. Omni say Papana sit Diani, a ye, it is Papana Bejet in Pebia to a Jumonum. Wow, or Baped more on my unity. Kubadi Amazon count. Amen. Omia dream. Amen. A Dinpa Ben, a Dinpa Nabe Penha, or party Benya power, a Dinpa Benaji wom. Hey. A demon agile party. What you mean? More junior sharp. Yes. Papa will grant him fear. Would you yo? Your more position you are in. Demon that would you on the one. A bayan Kaya Biama crowd free more. And one would try to braba. Papa found the copy station book man. A demon that would you to station on. Our shabby baby rest station on one. Or bet my show baby and him. Or Nimu, or what you call what you are some. What how ma? 14:25. Babu Caswacho. Also onions and football today. Babu onions upon a bottle. Aya, I would dear. Aya, what dear. Aya, what dear. What trip papa with Jatoma woman?
Kakatrim. Kakatrim. O dance for no kwa for dance for no kwa for die. O jini pankwa. O jini padan. Enkwa. Nkwa ben na wajama wo ba. Wa wuma yira ye mobo. Ube wuma yira ye mobo. Ube wuma ma ye mobo. Kakatrim. Oba de fani seka. Ha wo TV no. Wo Jesu ben bi. Ate. Enanu adombre. Dinpa no. Boho ban ampa wo. Ebrade suro ma hodaso. Wo se ni suro ma hodaso no. Emu aten. Be gba ko bia ma ne ma. Dan ko bia ma wo ma. O ma da. Woni ho eso mba enjoy. Papa, me se wo ha wo ma. Wo be ha wo ma da achi. Abai we. Abrabo no wefra se e bo ne ne no. Wo da achi nso wo be kokota adwuma ye. Ye o. Me ka se mi a kire mo sa Facebook na mo na mo no. E kuro bia so se wo ma ga na. Social media no so. E wiase na wo na mu sa no. Ati ubeje dimbia to ho enne Ghana Music Award keke entade fo mai wane mranke eno so em ko fa ne unim se beka ho beto brebi na wakopa dwuma bi ne fei unam we unim wo daache da bi unim wo daache beto brebi no anya position bi enkopa kotwe sa video no sa we picture no e dia ba be wadeja wo bone ne no wadeja na wo bone ne no what eye dimboni I'm telling you what you also would dimpa ho e dim boni na wo prato what enye wadwe so be yawura my one am awro mo ho no mo madwe nya sharp yes mani nim ho so a enemy tubofo ne what ene na wo hew Bible say min kase min the book of Isaiah chapter 47 verse 7 wo ka say e madwe e na e madwe ne say wo be yawura akosida mo be yawura akosida ama wa fa yin mu ahye wa koma ye wo ye min nyi video bi enkyere obi a wa nya na meyi da bi what obadi ya wa mfane sanka amen unya wura nkosi da ebida watiti ka wa wiye ye unya wura ana maami a wo hwa ni papa hwa me nne ene ba bia wugire nya wa gbese ho ana begina akosi awiye ye ube two step foforo ko ba bia akogire ba bi foforo na samba ne be ka fa ho asamba ne be ka fa ho ti nanu wadom mre wa ye bi ajai bodi mpa no ban Daakye Nti wonnim wo chena dabi etu be se wo ho nne wo chena ne fo gina ba bi wo si was sense no bi anyi wonni dabi da wa ye se wo awro so se wo yo what dia wan fane senka amen edi me na wuji Ebrade suro ma hodaso. Wo se ni suro ma hodaso no. Emu aten. Be gba ko bia ma ne ma. Gan ko bia ma wo ma. Wo wi na ka Proverbs chapter 10 verse 7. Gan ko bia ma wo ma dia adwene ma wo abrante to papafo. Na na ye pro papa o papa edibi ka tani din so. Edibi ka yeso ye powinsani. Papa din na wo jama o ma ne nye. Yeso ye powinsani. Ase Saudi mpa no. Hwe din da wo so. Din kama. Enso obia ye hwehwe okrom ne nya board papa no powinsani no. Wo se wo din no edin fufro bi kata so. Edibi of den. Overcome wo din no. Ati powinsani no. Shadow din no. Edin boni bi shadow din no. Ante dini yes said no what you sharp when you know so amen mami a wote mante obi ansa wo pentokwa di ma na woji no di ma na woji no compound house no oba di hanu anu TV no ba di sanka amen wo hwa mane na o tokwa penny no dibi wo se said no woji di money ate o ma Daakye ate eno wa wodi gigi o o kire no amwa oh yes na for di otani mansotwe ne kotra fie mu ntino na obi be gina so di abometri moden do betima ya ma wo man wo se wunti wonye obadi ampa ne senka wo di tie the Proverbs chapter 10 verse 7 no verse 3 ni nkaye ye nshira Bible say dey wo se dey o 3 ni wo se wo 3 ni nkaye ye nshira wo se wo 3 ni bia ne nkaye dey ye nshira ma me nkaye ba ne ye de ma wo yi was what in Kaya Proverbs chapter 27:12. What the count you answer 10:7. What's 10:7 and what? What's what in Kaya? What in Bian Kaya then? What in Kaya then? No boni for nimba pro. Ha! Be a mashimi. What's what in Bian Kaya then? Shannon of the day. A boni for nimba pro. For dimba then. Pro. The money and the money be a say. So the boy ni bia or the boy ni no papa no ase ni no wo wani di apro no dia dia ama wo ma dia ho ama obusua wase wudi Ghana edi ni agira wudu o wo gidi ama Ghana ana wo se Ghana din tu
ujidiam ho ana wo say udin 3 ujidiam wabusua ana wo say wabusua 4 ujidiam awoma ana wo say woma daachi yes 5 ujidin amma wasori ana say wo say asori awoko some no sum papa ansa okoti bia bi ro bia bisa na we okọ asori ben ne sofo ne hwan dini nye edima na woji ewia na wo ya adwuma na wo ye no woji Dinpa dia medi adwuma no ana wo sa adwuma no sofodie no wo sa no adifusam no wo sa no adwuma be na wo sa ni wo ye journalist wo ye ni ya na sa wo sa no me pacho kaka utiri ho kaka utiri ho na utiri no nkasa na adwen ni nya adwuma e ma wo na ti udin na se din na okura wo no dim nsamboni nti ni eche din ampa nsamboni tire eche din ai de be na obi din nsamboni be hunu nsam fa meshaw nsamboni nti ni eche din ne so bia bɔ ne din hu ban ampa nsamboni nti ni eche din te din na woji Oda bisi ujidi yo. Otrini ni nkaye nshira. Ba bisi otrini ni jidi pa. Ni nkaye den. Nshira. Ka boni for the boni obi e wodi boni de wudi wu pe wudi ba den. Wudi ba pro. Wudi beti. Wudi beti say ye keken kase. Ye say agiramoa. Agiramoa ni okraman. Okay. Eno mo kwa yiye bi ase. Okay. Mo ko du yiye na ase no. Ene jama ko wi anam. Agiramoa ni suban ye pie yi ase. Ne jama ko wi anam. Hey, and nam no be chama a friends already be a friends refreshment. A jamwa ko wia. Owia e pe no balance we ye na se. When you know kra. Kokra. If e di na tene we ye na se. Hey. Say a jamwa na hu so one nam ha. Na hwehwe na woni around. Yeah. Akwa di na nam no. Wako di na na. Donyo party wako wie mu nam nyina akọ. Ejama kata yie no. Ejama nyade. Asay yie no. Edi ejama no akọ na ngasa no na adwe ntutu. To akọ pe ba ate. Onti aye na tu. Okrama ebe fie. Oh. Dia rewo. Anya hwe ndi. Okrama mpao. Odi arewo na ebe fie. Oba no shire ejama na ejama. O mi se ejama asem bia o. Ejama bie na no. Bisa chale. Yeah. Na edin be na ye bo no. No si je oja no ho na. No na ye bo. Eno na ombo. Edin be na omo fie yi na se ba no. No omo se sai. Oh, edin be na omo bo ho. No si de oja ne ho no. Eno na omo bo. No si omo bo de sai. No so okrofo. Oya wi. Na no omo bo no. Ewi na kata wajira mu anu so ewi no akata wajira mu anu so wotie me na emfa na agro edin ben na abekata wudi ni so no sam o bre bi masabra bone ya yira wudi na edi hu wo se ye di say abraboni din ni hu dan wankasa wudi very bad enso nye din abusuafo twahia ye de to no da nye die busuafo twahia ye na sabu unana wo fa enim se ankasa edin wei na nkede beto a ankoma ma bra ye to din no no muni se ye do beto opanyini bi ye do beto abusuani bi nti eno mu nyina ba waden udin to ase wa bra ya wo no eno betrans no muni se din wei na abaje a omo nhia na be kata udin so a ankoma ntwa hia because dana ne ye to din no enkofo ese wada age no omo nto ashawo awura ya nto ashawo debi udin ya ashawo ya frost le we yo le queen o debi me pacha ya fro hook up lady o debi nya udin no o debi bra wonya wi pusha o nya udin no o debi wonya gangster sa o debi o nya udin no o debi me pacha din ben na wo di replace udin pa no wo Daakye Nti o wo be hawo ma Daakye o no and so what timi ni emprim akoma na papa so pa ma so nye so okwa na ma no de ni yie mu a yes abante twa wo ye wo de hye wo de hye no wo ban ye konya beto be di wo se dire wi ache ne ye dane afiri wo so a wo se aduru ye so na de si ye di de to nkwasia ha
That's what him and one try cry now. What is what this your body no buying? But this is no buying. Ah, for this young can see koshi. No. Hina wona me. Proverbs 27. Proverbs chapter 27 verse number 12. Verse 12. Onitifo hu boni e baba. So obi oye onitifo no e den. Hu boni e baba. Hu boni e baba. No de hu hinta. No de wan e den. Hinta. Na ntiti kwafo fam. Ntiti kwafo de still. Omo fam. No mo na mu. No anya sotwe. De be no anya sotwe. Enti no obi ase ni din. To get Proverbs 14:26 now. 14:26. Womanti pre-Dinpa. Womanti wabusuanti pre-Dinpa. Proverbs 14:26. 120 pre-Dinpa. 120 Daakye Nti pre-Dinpa. Tebabo. What's every sum? When you pass in the slum, I want to swim. I want to swim. What did it? Big girl, come here, man. Big gun, come here, madam. Mama. Oh. Big gun, come here, mama. Daakye Nti. Papa, when you also. Yes. A DB kata Dinpa so. Who a teacher? Teacher Benny. School for who saying? Headmaster. Teacher Benny. Oh. Pacho. School for who headmaster who saying? Almost saw your way. Almost saw your way. A demon necessary. Ebo modias or person obey when you can. I want to massacre crying. And a pay a way and a dream. Or body in Yahweh and a meso. Yes. A tooth. One double as Jeremy didn't say. Amen. Bombarding. Yes. Legit painting. Na Bodi who buy. Daakye Nti. Bodi who buy. Daakye Nti. Proverbs back as a miacho. Our Proverbs chapter 13, verses number 20. Bible 13. Verse 20. How you know? And you answer for more. Eh, I said, yes, you are. Was it anyone more? And you answer for more. More. Adani onyansafo na dani dan nyansafo hallelujah amen eti pacho he fa na nam sabre pese se wodi ekuo be na na mu no hom na pese mo se wodi no film simple jai simple dwenwo Daakye Nti sefo kuo ne be se wodi oh enamfo bi a woni omo nam no omo mmoa ma wontimi nyi Dinpa debi True from mu simple. Verse 22 verse 22 no 13:22. What's in only papa? We are not Proverbs chapter 2 verse Ecclesiastes chapter 2:8. Okay. 18. Okay. What's only papa? What's only papa? O jana de ama ni mama. Na me try. Dabi. What's only papa no? O Daakye wo be ja de pa bia e dan. E de ama wo mama. E ama wo ma. Ama wo ma so ahawusu. E ja ama wo mama. Ama wo nanan ma beto. Dinpa no ofio. E ko wade. Yes. E ho ma omo nso to. If you be so many book, I want for pa. Oh, but it depends if you. It depends you want to be a slow. To be a slow. What the papa jana de mama di papa no, o di papa to body di wo ban o jana di pa. E di mama ma. Na de moye ni ahonya de. Na de pa ko di ne mansam. Yes. Ni Dinpa eni me di ni Dinpa no kore. Tie Bible. Na de moye ni ahonya de. No de moye ni ahonya de di o ja to woni de. What tie mo tri ni ni. Ja wa adwo a. Wa bragu. Wabregu to come. Okay, Ecclesiastes chapter 2. Verse 18. Solomon can say me brama bro we are saying from me. Kuntas wo bobra. Brano wabono hedinos ejapadi ababo modi apei. Nyina from me. Ni nyina be fro no wan. Sembe jama nipa obedi mechi. Jama nipa obedi na chi. Ha no nim say. Na hwan wonim wodi adefo obedi na. Se so nipa no. Se nipa wo obedi wo. Obedi nyansafo. Wonim nyansa. Anasa kwasia. Oba bedi ma dia ma brema nyani nyina. Wo say etilu Solomon trust so be brapa. Ne mo de obon wo brapa ma hwan no oba mani. Na me sa twa die si ba bi say papa Abrantie, also the Abrabada was started when I won't red no. Hey, say demon every. Yes, yes, win him red. Win him red. Ya panta red no ground. Near panto. Win him red. Red no ground. Win him red. Red no ground. Oh. Win him red. Red no ground. Win him red. Red no ground. One red. Abrabon red no. I don't know one no another no red. I saw a red card. Obadi awen fani sanka. Amen. Eti why no nyine japadi ama wo? Eh? Why no nyine japadi ama wo? Odi beja red. Odi beja red. Hanu ni se so ni paro. Why no nim di obedi obi ade se sa ni pa no? We nyansafo. Anasa kwasia. Obedi ma bia ma bremanya di obi ade wa brenya wo de Dinpa to ho. Wo be se di no. Kai ebaba
Oba de Vanessa Nka. Amen. So what tell me na no pay anadwi ahimachi awiye ya. Onyankopon ya we se me mfa se me ma the book of Ecclesiastes 7:17. What's chapter 7 verse 17. And my body for some no so. It is I say wo bobra bia. Was me truthful na say e ma body for some and no so about wo name and no so ma. Na wanye kwasia la show. Ade tell be bubre mawu. Be bubre mwagu. Wo be bubre mwagu. A wo be wu no ni Dinpa. The Senechi. Also for Eli. Nemba. Kenshai. Yes, some. Tinechi say. Oh, what can First Samuel chapter 1. Okay. Whatever First Samuel chapter 2. Okay. Verse 22. First Samuel. Nemma at Timishi house in Jimmy. 2 verse 22. Nesofoba. Jawadwa. Who grew up at Jerusalem? Ubetimi atete obi die yie na wo de anka say ya vigilant no ani now papa around here say wo mission house ya want to have you ya wo mission house ya want to heaven to hen wan yimi that's why men when mu TV no she give too much so for maybe give too much and we so for no wan tintim pa now, Banner for Cabbe Cabbe say Udin. Oh, yeah. And Eli money be here. Oh, When the commissioners, no more remark. Hey, dear Jimmy Sam, 2 years off on 1 tian. What tian Jeffio? No be a hoe. But tian Jeffio, no more hoe. Now, the say, dear Babu, what's it? Yes, not Elia Boacrase. Eli, no Boacrase. Now, what's the idea? Nanima. Eddie Israel, you know, what did you name money? Israel, man, you said you want him, and I will be shine to my down on your down. What chess or move your chess? Eli Mamba, man, or your chess. Mamma and Goon, Jimmy, no Jims. Also, from what in your shop? What in your shop? When you brown was what? Not TFO. 1 year, sir. I saw Funibin who come for Frubiso. Yeah. Tell me the Debbie Maca say, Yen Chenny Pedim. Debbie. Ya Dinpa for Quan for Froso. Yes, a Nipana and Cassa, Apo Yahweh. Apo, exactly. Do you mistake? We troubled him because of the audio. Audio binti. When Timmy and Champa, what I know so for Eli. Serious, pa. Timmy and Champa, what I know so for Eli. You try about when this one. A better fiddy, a bit soon. What's it? And to a country, I once said, was it the end? I'll dent to Moody's answer me. I didn't know a daily friend and man, what you mean, what you what didn't it? Or I didn't think not. Moody's answer me. Moody's answer money. I'm a team with someone if you are mine, you know, be a make babu and be a machine. Watching or caliber bang. Ose meti wankase mati na matiamo ose na meti monsa moni amu meti monsa moni efi o man na no mu di o man no meti eli kan bere ben wan kan mfiti ase ebi nti odi tie ba ana osi there be me ma ana osi there be me ma na nya tinkapa na meti enya tinkapa na meti fam mo merade man no fom mo ya mawurade man na den afom na so bi ye onyanko obi ye odi pa bi boni a ona ha no ka asem so obi ye obi boni a onyanko be pata ma no be pa chawa ma no wasna se obi ye urade boni a obi ye urade wan no be pa chawa ma no wan ne be pa chawa dia na so wenti o ma jani so nkwala na nti o papa because papa na nti o ntam yes kine urade pa mo ko nti nyanko pop nkwala na kuom mission aso nkwala munya very careful when TV no papa ntimi can't try na metia what be sharp nimra also yes e serious pa so for yire mo nso so for yire bi wo one my yankane basem baby yes when mu TV no try na odachi what na wo jira wo cha be free o what and then I saw you are bet me a bonway some side you. That's all. Oh, Sabano Cassa won't pay the day. Baby, they break him. What do you mean, Tiabio? The beer. So fully
ne mana koto transama edan abrano edu ba verse 30 no a tiase bia ba kan verse 30 enti Awurade Israel Nyankopɔn asɛm ɔkanie enti Nyankopɔn asɛm ɔde ma ye Israelfo nie ye nana Eli nie wɔse Mikaia mpasɛ ɔse Nyankopɔn na ka sɛ che Eli ɔse Eli Mikaia mpasɛ wo fie ni wagya fie ni wagya fie enante manim daa nanso afei de Awurade sie nie empare me koraa empare ɔno twadi apaya wa koraa na wɔn a wɔdi me ni no sɛ wɔn na wɔdi ne ni no mani wɔni obedi wɔni ti saa bɛ wotie me na wobɔ odi mpa ban yɛ Onyankopɔn ba boa mo abɔ ho ban na wɔn a wɔbɔ me animtia no na wobu Nyankopɔn animtia sɛ wobɛbɔ brafo agye di mbɔne so a mɛbɔ ma ahohora ɔbɛbɔ ahohora paa mɛbɔ ahohora ɔbɛpia wato haw no mu sɛ ɔso wopɛ tatadeɛ bi abɛpam bi ɔbɛbɔ mo ahyɛ edi hwɛ ne bi riba enti Onyankopɔn sɛ menka ɔkakyɛ ni sɛ hwɛ ne bi riba mebɛtwa wo basa ne wagya fie basa ni basa ne agya fie basa na akɔkora biara renka wo fie na akɔkora biara nka fie obiom ɔbɛhye wɔ nyina ase na sɛ obi nyini wɔ fie enti obi nyini wɔ fie ei obi nyini wɔ fie obi nyini wɔ fie deɛ nkurɔfoɔ bi yɛ ne nti obi yɛ no because no mo kyɛ wɔ fie on mamba hadwene cause sɛ ɔma ne magyimifoɔ ne bɛyɛ nkɔkora ɔmɛda ne nkɔkora bɔne ɛsɛ wo tie aseɛ sɛ apapa no ɔyɛ papa abra young boy no a ɔyɛ akɔla bɔne no ɔno no bɛnyi yɛ panyin bɔne to ɔsa yɛ akɔkora so bɛsa yɛ akɔkora bɔne ɛdi mɛ na mogye no ɛdi mɛ ana wogye wɔbɛhye fie o wahye no wɔbɛhye fie o ɔbɛhye mase kɔsɔ hwɛ a deɛ mode ba na mmoa kyɛ sɛ ɔdi so afie no to wo ba wodu pɛpɛ so bɛpaw na wayiwe from because ɛdi na ade ba no nyɛ ɛdua no ɛnyɛ Proverbs chapter 20 look at Proverbs 20 no verse 7 verse bɛka soma kyerɛ ɔtiri ni a ɔtiri ni a ɔnam ne pɛyɛ mu no ɔnam ne pɛyɛ no kwakwa so no wɔbɛhyira ne ma wɔ n'akyi Onyankopɔn sɛ yɛbɛhyira ne ma wɔ yefa n'akyi ɛberɛ a wawu kɔ no wokan the book of second Samuel second Samuel chapter 9 verses number 1 na me famra David na me nkyɛ David ni friend say Jonathan abra ba ɔmo bɔɔyɛ yankɔ 18:1 okay go first Samuel 18:1 First Samuel 18 verse number 1 18:1 Jonathan and David Adam for we are not first Samuel chapter 19 verse 1 to 6 okay if you are yaba we second Samuel okay what's now oni Saul kasa wie no koso Jonathan kra chichiri David kra ho Jonathan ni obi nante ye fe ni David Bible say David ni Jonathan bra bo no omo boy no yeah nyonkopa obi adani suban padi bonidi hopa bonidi ho ban papa tom ye no nyina ni so man ka so ma ba ma Jonathan do no so no kra ko a wodo ba ko na ba ko e fanyansa kwan e fanyansa kwan di na wuo de bi ate na wo yonkofa na ani obi nam na wo se wo do no yodo padi kire ni pa ko no na nya yonkofa oni obi nam na nya ne yira abefa no nya ne yira no afa no wo yonko edin be na waji edin money men no Kakatrim e ma so fa no danwara eti danwara na so fa David and I saw pick it no man answer dan kwa ni neje fie yes because of the banner yonko no na Jonathan ni David papa so nothing no who David inshira say David daakye bi wo homa no kai eno yi otadi tie Bible na Jonathan ni David papa mi Jonathan ni David pamapa David say na odon so no ne kra say na Jonathan do David so no ne kra na Jonathan ni batakari awas ohye no ade ma David god na David emama ye ohene ye Jonathan no ye prince e wo fie ho e di sabre no na ne ntade mu ohwam ne ntade pa na hye no David ne twatete nti say ne nyonko ma na ntade bi no wo hye nti na David ntade a wo hye nyina no okohye bi fridge Jonathan nchen yonko no mu odene tie Bible wodi ne ntade no adi ko wase na odi ntade e koduru ne nkrante eni tedua na boss wo so koso na David friedi ko be biara asoro so ma no bibia bi yes tie Bible it was o mani nyina ni Saul nko ni nyina ani hallelujah amen yema 19 verse number 1 tie Bible osna so ka kire ne ba Jonathan ane ne nko nyina se wonkum David not so per David akunu me twese bia ba o wow wo bia na kwa cheke so achi sa o tanka kire wo be fa ye we di mboni oji ye no di mboni a oji to ho no nya chi anya papa
Nechi anya papa de tie ba. Wakaso wonkum David. Oso wakaso wonkum David. Nanso Saul ba Jonathan epe David asam. Jonathan no eren. Ope David asam. Ope David asam. Na Jonathan ekoka che David say. Jonathan bi biara ni papa be bo David ho po biara no ama David tip off. Major ehwehwe wakum. Was papa pe wakum. Afi kura ho no pa. No se aya no de ho asie why. Na kotre kokuo mu hinta. Aya obom o tra aya nheda ntra open place. Media me friend makoko teme janchen. Jonathan no nheda kokko jane papa nche no ma. E wo wuram baabi. Se ni papa betu ajan ana so betu aro awo no a. Ono be ma. Me ni major e be kan ho asam. Oni ne ja be kan David ho asam. Na se betri bibia be kan kira. Na oti bibi fa no ho ayi owu a. Eti Jonathan ye obi a o kan ho a omo bo David ho ba ma David timbe di akonya. Temi ye wa o kan bi because na bibia na kenye sankare papa ku na che. Yeah. Eti David so ye obi a. Hallelujah. Amen. Bible say also be kai Jonathan. Ba wan kai so. Whoa. Because Dinpa na Jonathan bottle hono no. And a man na David be kai Jonathan. When you read the book of Second Samuel. Second Samuel 9. Verse number 1. What's na David can say? David can say. Obi da so wo a waka wo Saul fie. Kwai. Jonathan Nti. Wan so wan kasa so nti. Jonathan Nti. Jonathan Nti. Minya na doye. Listen jaye. Wow. Dinpa bi da ho. E di ma Jonathan ni David. Yes. Aba. Who tie me na? Mr. Wanchanche wanafe. Yes. Hey, what can say mu? Nti Mr. Mesi bo Dinpa ho ban Daakye Nti. Chenche wanafe. Mesi be minister nya din a waban be kwa wiye. Yes. Uni ni pantamatis ebe yes. Opa pesika fatu. Pe yesika nya fa ma ma. Nyankopɔ so be hye one problem betini ayeden. Obedi straining nyina. But wo je Dinpa bi to constituency a. Mesi be nya obi mana kai wate. Mon kan nkrofo bi. Oh. Mon kan nkrofo bi. Daakye Nti. Bo Dinpa ho ban. Ekati across and some baby they wom. Yes. It is a because of body in power by we a book maya, or body in pound by a casama. Yes. We are driver body in pound by a casama. Yes. We a fitter, or body in pound by a casama. Yes. We a minister, or body in pack casama. Yes. We ma would tear me patch out one new TV no. Na a jumana wo yon a muti in papa casama or madachi. Bible say. Now David can say obi da so wo waka wo Saul fie. Obi wo waka wo Saul fie. Jonathan Nti. Jonathan Nti. Minya na doye. And a Saul fie fo asuma obi. No, so obi. Ani di ni siba. Na ko shia no ma no ba David nchen. E na ohini ka che me say. Uni siba. E na si wako anu no. Na David ka che me say. Obi ni hobi o. E wo Saul fie a me di Nyankopɔn do ebe ye no. Me di Nyankopɔn do ebe ye no. Ena sibasi. Jonathan babari mebi. Eda so ho. Ani na senseni. Ena ohini ka che no say. My brother, ya ye no we. Ani teach na me teach yo. Hwe o hwe mu a na Jonathan ne ba ne na sensere. A che se wo ye bubuani. Wo ye cripple. Anti sankanye ni papa bla bla cripple no me o de obehu tie teach no tie. Baby adi ni be gian ni papa dad. Ko be ye mo papa. Hey. For me, more papa, tini ni onam ne paye mo no. Wasu tini ni onam ne paye mo problem. Obeshira ne ma wonachi. Ne ma wonachi. 20 verse 7. Obeshira ne ma wonachi. Otini onam ne paye mo no. Obeshira ne ma wonachi. Jonathan, Bible power boy ya no. Bible say, ma David be kai no. Mesi bobrapa. Yes. Bodi wo ban. Yes. Na enkai bi wo ma. Mesi wa nyeska to ama wo mampa. Obi so na kai wo ma. Papa say wo tie mi a. E no wa dome ne no nkwa. Amen. Me pa cho Dinpa no. Bo ho ban. Yes. Utiri mu odin dodo. Utiri mu odin dodo. E din bi na wo giri nya o. E no opposition. Me pa cho mo adwenya sharp. Wani mu na wo so. Obe director. Can we say the same company will be by you? Yes. From where you're what in your shop and neck there that would no crack. Ye be bitu, no crack. You be bitu. Yeah. When yes, it capan it dino poma because Jonathan dear way you German bano when Jessica
Debi akwana no watching papa. Was Jonathan Barry Mabi. Ada so ho ade na sense. And when he can say David can say. And I see back catch him say. See back catch David. Our Amiel. Makel fie. Kwaso. E wo Lodiba. Wakotro bi nche Lodiba. Oh no, he ni suma ma wakofa no. Na David suma se mon ko from Every Makel fie wo Lodiba ba. From Makel fie wo Lodiba na mfa na mra. Na Saul ba Jonathan ba Mofi sabi. Sorry. Na Saul ba Jonathan ba Mephibosheth. Andrew David in China. David huna plante ah. Or na nimbutu fam kotuno. No say madam funi. And David can say, Mephibosheth. I was waku ani. And David catch and say, Ensro. Na weja Jonathan Nti. Meya wadoye. Woo. Weja Jonathan Nti meya wadoye. Mephibosheth ba ne to atete. Nobody say fool. Na you are fool. What is your papa? Ni papa what royal house pain. Ni papa. Any Jonathan. Ni nana any Saul. But Jonathan do ya wa ye ni Dinpa wa jitu o ma David huru ye ni nti. Me wadoye. O me ye wadoye. And then Danny waja Saul nsase nyina mama. Danny waja Saul nsase nyina ma. Cause abenu abaye king. Yeah. Dinye sa keseka Saul kwa ko be punish no. No say Jonathan Nti. Me Danny waja nsase nyina. Na be di me puno so dada. Yeah, maybe. At once na David am at mo fa mo kwese no mra. Ana kutuka se. Waku ani dia wori hwe kamanfo no tisami. Akwa na hwe eto de bia wa Mephibosheth su Debida one so da ye. Because na efie na bo. So let you say Onieni da so. Let you say na onieni da so biara. Ai. Na bodwe fuku onya bread mpo no onya. Ni ti we fu onya Rastaman so apetu adanija Rastafari. No friend said, Betty tell me temple. Mephibosheth just shut no pass. What's what did me number try again? I will shock come a funo to me. What crema funo what is some me or betra I am for pro. But nanny papa Abobranato. Proverbs 13:22. Proverbs chapter 13:22. Woni papa. Was woni papa. O jana dear man and mama. Jana dear man and mama. What? Miss Obanba ko piem. Yes. Adre bia wo ye papa bia wo ye abrabo papa bia wo bani betu kwan. Onye opo be biesa. Ba me entrance ni bone wa. Debi o. Na pento kwasa. What gidi bone too much. Si Saudi no. Ajamwe si Saudi no. Le dini ye boy ye na se no. Enye. Jama se Saudi na dini ye boy na ye na se nye. Enye kata udin so. Ama se nyina na wekwawia. Fanam no kwaji udin o. Kwaji udimpa. Jama bisa krama so krama e. Oba na edin be na ye bo we ye na se. No se dada no a. Ye uja no ho no. Eno a no mda so bona so mo kasai. No so wo kronfo. Say edin bi abrabo bi. Nyakopon se menkasa ncha wonne. Yes. Anopa yi. Yes. Anadwi. Yes. Ayimachi. Yes. Edin me na woje. Wo ye papa, wo ye fa. Ati uji Dinpa, oje fa. Dino say owuda ayesen awoda. Dinpa no do be come down kwam. Yes. Asa prepare at the pastor ma wo ma wuja wo chi. Hey. What a package. Nti say yakase bo Dinpa wo ban a. Me se wo ne. Say mama obibi ene. Yes. My child dear chain also for powder. Yes. My child dear chain also for engutu. Yes. My child dear chain also for samana. Yes. My child dear chain also for sabi prediasa. Nizomia wadiama. Oh yes. Tino see Proverbs chapter Ecclesiastes chapter 7 verses number 1. Catch that. For 7 verse number 1. Dinpa. Yes, sing opa. Inti also for the anointing oil nyina be gu so achew anwa. Abin. When ye Dinpa. Wabregu.
ntu de tie de to aso be Dinpa yesi ngopa. Dinpa ye chen ngopa. No wuda. Na wo wuda. Yesi awoda. Ye chen awoda. Adeti no wuda ye chen awoda. De wo ba ye no, de wo ja to ho no. Ebema nipa mpempem. Enya so mfaso. Wow. Na wankasa so enya so mfaso. Yes. Ti Paul be wo no so okopa no makoma wie. America no matu awie. Yes. Iti wo die na watu awie. Eti ene de wo ye ebe wie wa wie ye pa. Edin ni nya sesedin na so wagu. Sesedin no ansa wagu. Udin kama so di abrabo bia sesedin. No. Obade ye wemfa ne ho sa megu so. 2 Timothy chapter 4. Na 2 Timothy ka wi ye mesen kwa check den na David ye no. Okay. Ne ye hwede Mephibosheth. Mefiti ayimfie wo. Efi odidi ayimfo pono so. No correct. Mephibosheth ayimfie odidi ayimfo pono so. Mephibosheth do ayimfo no amomo a. Yeah. Otwetwere ban. Cause o hwe won deserve o. Debi. David se betra say. Mephi was Mephi ye. Tohini fresh hall abofra siba. Kwa Eno catch me say. no catch me say. Ade biara ye sol ni fie nyina de nyina no. De biara no. Me di me ma Mephibosheth. Me di bi ma Mephibosheth because of ne papa Jonathan Nti. Dinpa bitu. Baba. Wa basa siswa me yi. Batu betimi Dinpa. Yes. A prepare japade ma woma. Dokulim. Ontete kura wo de ba woma keke kura no. Na man kwala na nya bi agenda achi. Onu kwa yin japade ma. Ti ma wonya me so ni nka woma. Se wo buade ma woma so mu ade. Se sabre wo tie me ne. Na se wo fo sa abrabo no to fom wo a. Ense wo ma. Enhwe wo de wo ko mu no. Emfa bi ma wo ma. Yeah. Enhwe bi na emfa bi ma wo ma. Debi. Bia o papa do fa kwan bi so eti wo betiti wo masa enye bi Debi nto bi tibihwe ne manim say me papa kwan wo de be fa so na mo de mutia ma tafia abrante jai e wo Daakye Nti jeno wo ma ho e ko commercial break aba Yeah, baba. Hallelujah. Amen. Yada obade yawasi. Hallelujah. Amen. Yada obade yawasi wado ya wadi adum yen. Adofo mu ne topic ne wahu da bi onyankopɔ ya wadi wo aduro no. Fa kwa dwindwene mu. Yes. Dimpa wo ban yo. Dokulim. Wo ye police ni. Edi men wa sa ti gi no konsabu yi. Wo di beduru hi. Ye. Ana represent around. Wo ko wani mu. Baby I would condemn what I did the two mark no would it you high? That's what I mean. My wife in your shop. What in your shop when him now also? Buadia, yes. For your miss Lowdom, not Babono and put police. Babu put soldier. Debbie. Colonials no soldier. No crepa. Ni krebi si asori dan di ma onyankopɔ awo the book of Luke chapter 7 verse number 1 verse number 1 abone ngasa akobi elasa enne wodi wo soja ye ni nwunawuna wotimi diskata yie ha soja fom panyimfo no sabe mpraduasa omo mu buade o soja fom panyimfo no hadwene police fom panyimfo hadwene o buade yo mas ni bi ya tade no nya gura ni kura mu ene timi diskata yie hey, come on, munum. Apo yin. Need to try some time, no. Ufu sa ona be free. Ubeka. Ko wani. Edi men na waji kono. Akwabi yersa. Babu sa akwabi yersa. Owie ni sem nyaka wo kofo kokuda so. Pampato wani mu. Okoche Capernaum. Ko. Na asrafo hoso pani akwa bi obu ni ya. Asa. Then asrafo ohaso pani akwa bi obu ni ya. That's why you ni pasa bi oda batara no. Papa. Na akwa ni yewu. Akwa ni ba yewu. Oti Yesu nka no. Osumai da fo pani fo ko ne nkai. Nkobo Yesu amane se ne pa. Ko sere so mra me se na kwa ne yade ma no. Ni mu kan ko. Hallelujah. Amen. Enkofo na ekokopa Yesu chaw. Kofo ni papa ni nyuma. Ko mu kra na ekokopa chaw. Yesu amfiri won. Okosere so me se na kwa ne yade ma no. Papa. Yes so pi. Papa ni e body di chaw won. Yesu me say hey.
Papa ni ebo ndi kira wo no. Odu Yesu nkyɛn no. Hwɛ Bible no. Wɔsɛ ne denden. Kɔ. Ɛna ɔmo ka sɛ. Na ɔmo ka kyerɛ Yesu sɛ. Ɔfata sɛ. Yesu papa no onye ni pehunu bi keke o. Enye ni soja ye no. Dabi. My brother, wo soja ye ni o di fanko nyankopo anim o. Se me Yesu soja ti besin ko heaven. Dabi. Me police ti besin ko heaven. Dabi. Dimpa nyamisuro abrabo konkron. Yes. Odu Yesu nkyɛn no. Ti nye ni komena no wo no mo gyina so. Baba so mo send ndi di adira. Ɔfata sɛ. Wasi wo fata o kwa ben so. So be sɛ deɛ ma no. Oye tell o komena ndi ana. Efi sɛ ɔdɔ yɛ man. Ebi so ɔdɔ ye man. Ɔne wasi hyia dan pama yɛ. Hyia dan ya wo ta preach ɔno wasi. Yesu te yɛ no. Yesu ti ye no. Ɔne ɔmo kɔɛ. Anya ni komena ye. God Bible ne papa Yesu papa ka to say wan na bibia ma me a. Mission anamu. Sa papa we ne mamre da. Ntina ne ba. Wawuo no onya. Otimi nya yaresa. Dimba na wogina asase so no. Dimba na wogina asase so no. To ye police nya pedimpa wom. Yes. Pedimpa ne beto brebi no. Police for na woni omonam na na be pia say. Bejina bedi anim. Yeah. Pedimpa. We ye so de nya pedimpa. He na wo sa bra wo hwe mi. Adwuma be na wo mo. Pedimpa wate. Pedimpa. You can the book of Matthew chapter 5 verses number 13. Bible can say me a chero. When you pursue the drama in China. Matthew 5. Verse number 13. Bible nangasa. Enchini hai. What's in China hai? Muni asase so nchini. Yes, me no me ni asase dey. Enchini. Ye ni asase so dey. Enchini. Na se nchin de yira. What's say nchini de ayira? E de na ode be hye nchini. E de na ode be hye nchini. Enye mahwe bio. E ti say nchini wo woi. So koto no bottom ma. Olonka baako. Esi ujade. Okechin. Na sa de be che wo san nchini bi na digu froyem. Na sa nchini na nche so ye nchini. Wo digu kamna nchini na nche so ye nchini. Na di tum na di bia show no dam bia so dam bia. Se bua na so dam se no tia. Enye mahwe bio. Onye mahwe bio. Aje so hwe ma ne peti aso. Enye mahwe bio. To ba transasi so. Na wa ma odi mpaga na nya so mfaso a. Ofie nya so mfaso. O ma nya so mfaso. Wan kase so nya so mfaso a. Wa be bra tu agu. Ti ehwe agu fam a yekosiew. Bagu yekosiew. Wa be bra gu kwa. So wo hem do yi mu a. Ma nkyire wo mu no nanu wadi se ye fro ya aboache. Yes. Nkyire wo mu na odi nanu wadi se ye fro anti comfort. Nkyire wo mu na odi se ye fro ya aboahema wate. Nkyire ben ne wo mu se wo ye sofo. Sofo be na wo ye. Wo ye sofo banza. Ana unim se wo driver banza. Anya driver banza, unya teacher banza. Teacher banza, unya sofo banza. Unya sofo banza, unya odi for banza. Anya banza, unya politician banza. Na anya ne banza, unya ohini bi aye banza. Banza. Alaji banza wo. Osofo banza. Prophet banza. Asorba banza. Asorpanyi banza eda banza. Oba de mani sanka. Amen. Yo my banza. Hey. Young banza. Oba de mani sanka. Amen. Wo mi adwiri Amen. What say won chire yo no. Ya do yi bibia ye Dabi. Why ye bia ye mo adwenya sharp. Ma onim na ho so. Yes. Na pe dimpa ma ho na pe dimpa ma fie no. Muni wiase han yo. It was ye ni wiase han. Kura na bi boso nti hinta. Mo achi se odi wo sa betuturu kania ho. Yeah. Was it create that because you Enti hinta. Wan so kania mfa nhye kodo ase. Ne mo di sika na duaso. Kania duaso. Na ashrama wona wo enative nyina. Wo be chewe mu. Se wo yemfa kania nsi kania duaso. Yemfa nhye kodo ase. Eya abraba konkrom, abraba pawo. Na ne bebre obi etrende wo kwa foforo bi so. Ni nyina so hren. Shine bia atam de kire. Ano ebom so pai. Yeah. Obi hren wo kwan bi so. Wa trende wo kwan bone so. Yeah. Edi no obi agire di mbone. Ni dia wagine Ghana nyina wagine di mbone. Emwa ne daachi. Abrobro nti emwa ne daachi. Sofo bi agidi bi edi mbone. Ani. Hai. Agidi mbone. Ba wonkrobo. Nti wonkania na wudi se kania dua ba nya kania hyen a ehye Nyankopɔn di ani munyam ehye Yesu di nya di a ehye Yesu egu Yesu ani mu ase Dabi chanto nhye Yesu Dabi mesi ye ntwanto nhye Yesu ye ntwanto nhye Yesu Dabi wei ahye mani pe hunu but ye hunu okwan foforo so oba de mfa sanka Amen. Dima na oji. Wana woni so be Christiani a. Ana when ye Christiani papa na wo born. When read the book of 2 Corinthians chapter 3 verse 2. 2 Corinthians chapter 3. 3. Verse 2. Verse 2. Was the money and krata? Was it now ye Christian ba na dey? Krata. Aye tuna kumam. Aye try fa. Akumam. Ye try fa. Akumam. Christiani bia wa black born a uti fie bia man akwa sorry. Wodi wadura bia mu. Bible say ya twere.
awakumam any pain no can you start to redo we are wine if you want to redo we are wine newspaper Benny to be to say the Christo ni penny a man in your one why did you am Christo but you Dinpa Monday the same way Christo class Christo ni dead is that we are Christo class crata one am just so who is some power you born again yes Matthew 5:16 is Matthew 5:16 is a man can woman can you I want ni penny na wo ni e pa na wa she mo jo wo so ni monyam wa she jana wo so ndai and the winti ye say Christo deal with the book of Romans Romans chapter 1 Romans chapter 2 verse 22 verse 22 Bible ngasa what's what see yes how are they Christo ni a wo so won sa awade what's how are they and so for chobi o de amana doe wa doe no so for kita bento bozi one for the sankrofo wo chire ho ni somo no na so for ye be preach against wo ni somo no wo fo asole fie no ma ko tutu nro ona ntu nro so niema o mu gina so dem o mu ye je se wo di aduro a chese de wo di aduro a chese de wo di aduro wo mda ni mu no wo mra mu no mana mra to so na babu na akro na so e do nyaku pagin fiti fam di nyaku podi anim ayedai e fiti fam na munti mu asofo ni binti wo so nyaku podi wa manema mu podi wa mamam and obi so nkwa so wo so nkwa jai so for bia sent obi na asai obi asai so for bebre sai nyakopɔ din and so obo nyakopɔ din ho ban timi yesu ji dross timi yesu ji pieto o ji dimbonye ma Kristo yes wantontone ma yesu Kristo bi o tumfo o ma nyakopɔ asam yes de di dan kwa be ma nokre Papa, one pastor pan, kwa unye Dinpa da. I'm telling you, but the word of God never born with you about Dinpa no ba. Yes. But in your body, you na baba kon one pew. Debi, okwa ko di adu. Aye. Ko ba no ban. Body no ban do mo, to baba bafro. Ano pe breakthrough. Oba dia wan fa senka. Amen. Wo mi adwene mu. And na ni wadom na no nkwaje da. Ma me so pa wo pekunu. Wo pekunu. Wo twempra. Jai. Na obi. Okay. Edi na wo jere nya. Ana wo di na wo di jere prayer camp na wo bom pa say rade ma mikuru. Na so free prayer camp kwada ba ma chi no. Man who ka sina go port so ango school wo. Ana onya ba da. Wanya bi. Enti prayer wo prayer answer wo sankai. Osaka. Wo sankai prayer answer. Osaka. Enwa no. Wo twempra. Esa se wo pekunu. Wow, sasa bi kan he. Sasa bi kan he. Na ko je praka na pekuno. Wa bra wo da ba machi. Wonya bi. Star open no. Obadi amane sanka wo. Amen. Wo mi adwin mu. Wo adwin nya sharp wani bra wo so. Amen. Na ni wadu be no kwaje da. Amen. Wo adwin enya sharp wani enya dan. Embra wo so. Abraba na abodi Kristo bi de Bible say abraba fun o e no mfa mwa. Ugu Kristo ani mu ase. Ase Kristo som no. Ase udin ase Kristo som. Ase o papa di ase o mama di ase o busua di. Ase wo ma. Ase wo da che. Ase wo nkwa. Abadi ya wen falisa nka. Amen. Wo mi ajitu ka Proverbs 21:21 Bible ngasa. Okay. Bible ngasa. Okay. Proverbs 21:21 verse 21. Tie Bible. Into abodi asem. Bible ngasa. Was na de odi de edi otini ni adoye chire. De edi otini ni adoye chi. Was na de di otini ni any adoye echi no any adoye echi no obenya nkwa ko hwebabu no obenya nkwa de oditrene any adoye echi no de oditrene ni adoye echi no obenya nkwa ko trini ni animonyam uwia no aba Proverbs chapter 20 verse 7 Proverbs 20 verse 7 Bible ngasa was otrini ni onam ne peye mu no otini ni onam ne peye mu no wo behira ne ma wona chi nachi hallelujah amen ishan God has for you amen titete bre no ye be ya sori mpanyimfo a okay okay the book of Exodus chapter 18 verse 21 was na wonso yi your mind no nyina mu merima wo yedin ne ba choti o asori mu mpanyimfo eti ne ibisa question ebi na wa asewo ebi na wo ye no sorry pedi pa ene ti pa cho yanko was wonso yi mo man no nyina mu merima wo yedin me o man mu nyina ti e be yi ministers ye yi asori mpanyimfo ye yi asamre man enti papa na mo traba man no ye hwan
Asanyango. Your strong Yankopon. Then I'm sure Bible. Debbie. We are printing press. Debbie. I'm printing Bible. Debbie. When we TV no. Bible is the Your strong Yankopon. You was strong Yankopon. Number 1. No me ya no kwafo. No ya no kwafo. 2. No munya sika ni bre. No munya sika ni bre. 3. Wa mu na fa wonsisi. Won so panyini. We be na Ghana aboye no. Aboye wa. Sa qualities we aboye oba bi enti na Ghana yentimi nkoso. Enti I come here say Ghana Japan na than case. Hey. Oh yeah, discuss so here bre. No wan hwe ni here be bre sa. Because why na ebe so mu ya odiama wo. Hey. Because obetimi atam Ghana Japan dia ahye obi nsa. Ese bo Ghana ho bra no. De koji ni nsam na nkoyi. Today bia na say yeah me see me young teachings. Me young teachings what? Teachings and ninam kwa mu ba no. Edoso keke. Go so ko mi ato. Ama akope dia defo. Anam kwa mu. Eba. Dia defo nje she ebe no de be. Wiase sudifo nso ba. Yey. Na ya no so omo ya kromfo ana. Yen say won some. Say baby. No topics. Ebeba. Ni na topics wo. Kwaji sem dia sem oba. Oba dia we mfa say. Amen. Wo mi adwunim. Amen. And then wadom and then nkwaji. Amen. Ti say wo tie bi na. Yes. Bible na sem na waka no. Won see your man nyina mo mpani ma wo ye den. Mu mpanyimfo mo entri. Na wo so Yankopon. So Yankopon. Wo ya no kwafo. No mu ya no. Na wonya sika ni bre. Se Ghana nya no kwafo Ghana besre. Me sika Ghana when beje se wuti sika so. Because we hu sika na ote so no den. Mfaso. Yet is so yet me Oba de hu ye mobo. Amen. Fa. Ibe hu so mfaso. Ayo do ba de Yankopon ase. Yes. Ene be because ye ndika ni ho dance. Ghana for ye mpenkanfo. Debbie. Nyame bi ko said ebe ko saa de a nyame beti masesa ahwe ni ye unya ko bon sam papa asam foforo beti na chire umpe dia eso ma uye di ta ko be sia driver bi me ka se mi asi driver bi o driver car na nkrofo hwe di na driver no break akam ana de ni me tiri nchen no say yenye di no fa yanko yenye di yanko when you know what you actually any day a co smooth but you knew the day on fans fans but still better to drive because drive the biara or load students are on German one she Germany Debbie was she German Samaba. Obekum crofo ma. Oba de mfa ne say. Amen. Wo mi adwenu. Amen. Ye baba be teachings. Ne topic ne say bodi hu bai. Acts chapter 3. Wo yo hene. Access. Bodi no bai wate. Na bo wa konwa no bai. Na bo fia wo firim hu bai. Wo bo hu bai a oba de be pagya ne nsa. Ama na wo wasini bi pia. Enya ne dia mpo a obi atwe din o se no we ontime nse no obetimi asom yi Yes. oba de hwe so Amen. ti bible na menko Acts chapter 6 verse number 3. Atifia sem no. Tie. Asafo no asafo yi. O se asafo mpanyifo yi. Enti anuanum. O se anuanum e. Mumpem mu manema ba so. O se omumpom mu mema ba mako 7. Oh, wo Dinpa. Omo de. Dinpa. It na according to bible no kura say you pay asaro mu mpanyifo a. Eno so ko pay Dinpa. Who pomanu di desa o pay Dinpa. Asofo be na okodi na chi o Dinpa. Aye Dinpa so agigini so otonkuto. Debbie o. Hwe nkuto na uton. Enu Dinpa na o de ko. Hwe. Ene kuafo no no donkunu. Ene so ko no de oye nkunu no kwa ye o. Meso bebre. Dinpa won faso. To but the book of Proverbs chapter 22 verses number 1. Okay, 22. Aye. Verse 1 Proverbs. Dimpa. O se Dinpa. O se dimpa na sese wo yie. Dinpa na sese wo yie. Sini ahonya de pi. Sini ahonya de pi. Ahonya de wa pa ma wo ma. Wa pe bebre de agu ho nanso so. Kwa nya Dinpa. Wow. Ame obana sate bokro no. Hey, obese ni din daache. Ye bebo ni din.
Edi afraudi. Te be sra obomodia. Na toto ni ema bi. Tiano. Yes. Verse 2. Na was no or the funny ohia ni chia. Na de oyo ho nyina ne awurade. Onyankopon bobi se ono o wa ho kirem. Obi su adi hia. Bani hia no adi mu ansa ni fie. Wansa ni din. Wansa ni din ansa ni fie. Wow. Matete ni meyi. Yes. Nti odifiri ni hia ni matete ni meyi. Sikani bi so mefia sei. Do ono oti wai na ne ma wodini. Ne fie wodi wo se kimi fie na bo. Because Jimmy from kwa le gufio. O sika so ni din. Oni din. Ni Dinpa. Nti ni chi no ne ma be se no. Wow. Because we nyantete pe bi ama ne ma. O pe good education ma ne ma pa. But ne ma no sab mani mu a. Omu ni Dinpa. Do yesikani a sunya nyamsuro. Pa so pe bi ko. Fa wa dia fa senka. Amen. Na wo man so mesuro nyankopon pente. Ti wo so yen ni bi betimi apedimpa. Yes. Ni ho dia kire ne Ghana de. Na so nya tete pa ma ne ma. Tinima nyina be gisa dachi, be bi pa dachi. Oba ya we mfa senka. Amen. Verse 5. Verse 5 was in quotation na. Enkasa ni fidie. Enkasa ni fidie. Ewo kontochi ni kwanso. Ewo wan kwanso. Kontochi ni kwanso. Onipa kontonchi ni kwanso. Na di okura ni kra. Anyone tambetchi. Anyone tambedai. Ebetchi. Anyone tambedai. Ebetchi. Onto fidiem da. Seni pana nanti krunkun yem. To steady niam to say Proverbs 27 na. Say Proverbs 27 na. Proverbs 20 verse 7 na. Was otrini nia onam ne peye mu no. Oso otini ni aydan. Onam ne peye mu no. Onam ne peye mu no. Obehira ne ma wo nachi. Ye behira ne ma wo yefa. Nachi. Bra wakọ no. Yeah. Otini ni onam dai ni peye mu no. Behira ne ma wo nachi. Papa men sha wo ma. Proverbs chapter 17, verse 6. Was it in Kokura Abotire? And Kokrom Abotire. Any mama. Na emani munyam. Ne man so ni munyam. Any woman janum. Any woman janum. Dear nam papa de mamo. Oma wonte tie pa. O de frem sabri. Yentwetwem komo. Asem no so. Frem sabri yentwetwem komo. Ne di ma na wo so ugye. Ugye. Ugye o. Ugye. 955. Di dia ugye bi fia wutim wo. Ugye bi wo school. Ujibi wa dwumam station edi awagini abawa edwom edi awagini dwomni yey uwa wa ye baba o bato ma babre wa ye baba wa wajibi sam hunti sabe fa na ma to so nko Free apostles is here on 055-955-2686 055-955-2686 Free na wonu so a ehwe ewa manoni Hello, Pacho, di me kasa free. Entun kai wadaruma. Hello, Officer. Yes, sir. Shalom. Yahweh shalom. How you want to say me Rasta 1414 am kasasi a chairman. Ichia chairman fo nyina. Ya pote ne tikia da we de mu dopon. Di oba de asuma ensende ye mvemfri asie. But I was told him say obi edi otimi di di so ku Apostle. Obi ni edai. Obi ni di etimi say ku. Obi ni ase ekro. Obi ni di timi say ekro. And propose you na ubo ku bi di nkra inside do nipa na be won di kra. Obi di timi say fie bi mafie obi enko peyere ho. Papa. So what is right? Yeah. Papa and I be the pele zama. The day you need Jordan, you know, when you blast out. Yeah. Tinyo, the day you the baby as a family crash, the day crack over back one was sacrobenia blast abo. Yeah. If Papa Dinti. Obenya blast abo. Hello, Pacho, di me be ka free. Pacho, you can forgive me because I see Konongo. Ichia Konongo fu nyina. Idio. Samba cha unyamisho anyi. Onjira unso mami. Sampa odi amai. Amen. Se uko alfolina osopo yuza habani oe. Ni nyama adima ota ate gale na obompa ma na osho oye go so a papa na bone.
Osu ko so no so for here ya. Oshisha ba ma o te jale. Na wo ha on say nti a ko tete aba adware. That you say. Die nti na ko dware aba no. Ebi a o fi da e boni bi a enye no. Osu da e boni o dware aba. Ba mi de mi ndi ho ndi le ya mi ndi so de ta je me ya na ni. Depend on no so for ntemu asem wa. Osu da e boni o dware aba. Baby am answer do no. Wabra wo ka the book of Ecclesiastes a da ya gu ahodo nti da e be ho adwaba na wo ko dware. Da be ho aban e na wo de ba mi ti hello pacho di be be gasa free. Hello. Yes, pacho di be be gasa free. Mkaze pita kwa do afu kwa na menkala. Ichiata di phone. Yes sir. Wati no wa mzi sa musu mkasa mutu yi quotation mutu mkasa. Mkaze pita kwa the branch. Ichiata crowd phone kasa. Apos mro asira wajidi musu majidi wa mutu mkasa mutu quotation mutu mkasa kebi. Amen. Amen. Upocho ofande itinja wa ma yari se onko ye na amu domentasi ibo wajidi wa so de midine de etipo aso yi mai so to ajemo de sekeke people go pa was no ibo wa abaji sko wa wo to adi wa fa be to abaja am pa be ya bo fo mo Wasam na kanu hello pacho ni bebe kasa free. Hello. Hello. Meet you wada makasa. Da, pacho imbe nyamin show. Onchira onso mame. Me pacho me kasa sikepol. Mi chia ke fo nyina kasa. Me pacho me kasa menye apostle e kasa. Enwa kasa online so kasa why? Da pacho imbe nyamin show. Onchira onso mame. Nyamin show we imbe pa. Amen. Nyamin show endaje mayo de fo endaje minimse made to heaven. Yes, one friend also made to heaven. Oba de here also mame why? Onye wakuma so ade mam. Hello pacho di ba ya kasa free. Na memra we ready dream no. O se do aso da na ye oso nko dwara aban. Aban nyam fom so say yesa. Jeno nyam da me no me nim the reason why ntia. But you can the book of Matthew de yankai dae egu ahodo nti me nim dae ko a waso ntia o se ko dwara aban. Nyama bi wa mutimi ye hye Yesu keke. Ntimi nyama bi won ma na me nti nyama bi ase. Me nkasa aban ye mfom so o. Ha. Yankopɔ sɛ aban ye duro. Ndo obi sa wanya mfom so. Obi numa dudu anya onuma dudu anya mfom so. Ba wo se wanya dream no se kwekwo dwara aban no so for se ana me nti ana me se dae ben ha. God dae ni gu awodo the book of Ecclesiastes. Oseka 5. Me patch verse number 3. Verse 3. What's order yeso? What's number 1 dae so yesu. And obra dwunum na Ba wotimi bre wo bre wotimi so dae di ena betima so dae no sabi ena di me so kura so di dae ba. Me nkase dae ni wo dae ho. Ba dae be na waso nti ama obi si kokko dwara be me ma ho ye. Eto de bia mu ma onyankopon kura sabi. Na mama nyame suma ye some style bi. Dae be na wo so ya. Ama osiko dwara aban no. Obam the book of Matthew. Ose mompem. Matthew chapter 7. Me patch verse number 7. Oh. Yetu oba de asem. Ose minkase. Ose mumusa. Ose bisa. Obema mo. Mo Hwehwe. Obehun. Na mbehunu. Mummom. Obehine mo. Na kwembe na faso akobomi. Ano herbalist. So herbalist dia mini problem mi ntimi ma ho mekasa. Na to de bia mo amoye herbalist for no. Mo ma ye nwuro ni afro pastor herbalist we. Wa na ma di na ni ma da ho. Aso ne so ma ye hu say aso ni ye clinic. The church of clinic. Oh, to the church in ba na the clinic na so herbal way. E ti eba sa ni ye kasa ye be hu say ye be bia nsam ni bia. Ante sa pa bia pasa ene mu ba bu ni be gwa mo. We are so for you, we are news for you. Hello.
Who you so for mamu? Who you did for so mamu? Hello, Pacho, di me be kasa free. Hello, Papa. Good evening. Hello. Papa, good evening. Me juso. Papa na apomwe. Oba ni nadum. Pacho di me be kasa free. E fe me Daniel, me kasa free kuma se kuchi. Me di wadama. I don't cry, sorry. Me di. Papa nyangu ko nshira. O nshira onso mame. No kure nyame ani mi e kwan afa so wutichi no. Ene abrabo mu nsem no kopa. Sise nipa me nya one way preacher. To predict me habit. Idin and the this afa so wutichi idin no asem no. Yeah. Amma ti Bible ne Bible na se pa yi pa nyangu ko nshira. Amen. Na isezo ko so alete na yenso ayira na yenso nti kwel ne na so Kristo ani. Amen. Yeah, no bad. Yes, where are you saying? Umbewia. Say no, the uncut of go into the baby. I had no musia. Oh, any so for be organ be a resemi. Or here by this. Why, Miss Massam or was him? What's me? Our canoe. Be so far from Brazil. Means I shall grow for no. But you are. I had a top as Nagano. How about the Vanseka? Hello, Pacho, maybe I can free. Yeah, Pacho, your family, a race for a necessity. That's all. I ram it you. Then, Pacho, not sending a home and Pacenka and Bray, Kawushan and Mukasa. Kasai. Pacho, and Mikapo, me, one shall me. I will get in one brand and a woman, mammy. After me, Yana may worry no. But they give me tried in a man farmer, no by me too. Last me here who preach in there. I'm saying, come me tried and make found command. Let me be say. Now, where me the command, a year and I say, and yet. Now, one farmer no. What the man wine? Our best was had the command. Mr. Father, near or share me no. And so the man, no tie. O person no papa ntama ya so be ma hwe no wan san kwaye mo ankonya problem bia. Wo tie me preaching na kese ka wo ma papa ba mu no. Wanya tie wi. Eti wo momu na obepa bibi no ku akasa na bia. Wape wakoye wo papa do he. Why? Simple. Ntimi san fetria de nkonkoma ne bio. Na momu no bo ma me amane ansa. Ye be na ansa no ma me ntam nkonkotete. Why? Body and cow no yours. Hello, Pacho, di me be agasa free. Pacho, shalom. Yahweh, shalom. Pacho, keep and order. Ichia, achieve down for you. Apostle, what I put in answer to you. Amen. Apostle, about you in Shapa. Amen. And I'm say Dinpa Hunya. Cassipa. He said, if you move your uncle John Craig, you could go a woman didn't cry, because I'm called. If you Papa baby, go. If you so good, the patrol of you and I so did you know. Yeah. The party, a Wunyapa, Nipabia, just as usual. Papa, there was so try a point and fashion. There was a pa, Baja with shrouding. Pastor Mason, what is Ram? Then I will share the name, Nantia, be your major Dinpenny. Yes, some more. February, any my way, yeah, my way, didn't ban on Beji. To one year, pet, your couple will say, Fefan, my family, and to make it trouble. Yeah, send your car with the book of someone. 2 verse 13. Yeah. Was one year, was one air banning to me, Dinpa, and Mentin, washing was. Samuel 2, first Samuel 2, verse 31. Or if you never riba, or never riba. Make travel bassa anyway, bassa anyway, your fear bassa. Now, Crabbery go fear, crank coffee hole. You must have fear him not and quan no more because they didn't yet. Nobody banning now, crank till your Bayako Craboni. Bayako Craboni, a demon a woogie. A demon a woogie. A dino bomb because of Bodim power by a small woman of Bodim power by. So did you mention us? Yeah. Timbo Dinpa no buy. Tino be say obi Dinpa. Let's say the court. Yeah. Cause they be ordin fi do be na body no buy. Correct. And I say obi din no so ankasa. No ai din hwa wa.
Osuru beka sama. Yeah. Ube bre rough. Papa, no, you're dangerous. Ube bre rough. Because ni penya na kasa. Huh? Areto no twedi ampo ya wensemu. Se ya wa bo bi ho ba no abo ni di ho ban. Na so be se di no a. Hwe areto twedi ampo ya wensemu. Mfa wo ni da bia. Koso suru ni mudin no. So suru ni mudin ni do suru be kasa mo ni. Yes. One day me do teach ba beto. Osuru ni mo bi Dinpa wabo. To suru kasa masa ni. Papa. Hello Pacho di me be kasa free. Papa Ismail am kasa fi Cape Coast. Ichia Cape Funya. So funya mi shop wo sampa Erika o. Onchira Usman. What na tell home pa mene obabia wo. By many Dinka anyimba. Oh, kuse. So bet me asa rembi ma try. Hello Pacho di me be kasa free. Also kuse. Hello Pacho di line 2. Hello Pacho di me be kasa free. Hello, yes sir. Udi me be kasa free. We pass on me kasa free. Bonu East, Techiman. Ichia Techiman fo nyina. Okay. Dinpa na ye ka ho asemi na me pese me kan kakra. Kasa wadarma. Me pa tell. Wa hun se obia kan o se apostle nyami nhira no. Apostle nyami nhira no. Na nsɛm a woka no ɛsɛ sanka Ghana mpanimfoɔ hunu nyansa ne nto sabi ɛsɛ mpanimfoɔ ne sɛ wohunu nyansa because me evangelist me kasa abɔnten a deɛ wokan ɛsɛ sanka Ghana ban mu ne sɛ nkɔ so asen nyɛ amanfoɔ because nipa a wasakyerɛ wɔ mu asɔfoɔ ne mu mpanimfoɔ hemfo boys a yato wuram ni de ya bodam ai se abodam fo kura bebre ba fie no wakati o nyame nsam amen wakati ya o nyame nsam because wono nipa ntimi ntua woka ya we ne betima tua woka na yo besu su ho adwumani bia no ho ni fie ni na busue nyina ebesai yo besu su woni wasu akwaboafo no me de Mr. Ya freno yamwa correction kura correction yam fam wan so wasene na afoforo nso nsesa na se ya nipa no sesa nya wo na waya ma manu ne sesa nkampani boru hu nyansa se wo se sankwala na ya trambo nti bi sin do bi gina wo bi san se yankwa o se me na ba akokora ni hu Obadi Israel. You're a branch of Techima. Philip chapter 2 verse 15. We come at tier 4 in my hefo. Okay. When they tear me or Sabem FM, a Rise FM, a Akonoba FM, Dofa FM, and FM. I would be a Cruise FM. Obadi Israel. My tier 4 now reform 7 years TV. Mama walk Facebook. Mama on YouTube. Oh, TikTok. Mama, baby, be out here, me be around. Also, dear. Philip 2, verse 5. Dear Bible. Munye nipa wenu no. Miss Ramo, mon mammy preach, you know, go out, let me preach. No, be a coach, baby, esre. Mon farmers me preach, must send me and find Sabi and find Monica. I am some coach, baby, a punching me. Name 1 hour, ya crawl. No more dynamic, some trade your power when I'm a son of Bamon channel. And no one ya crawl. No, you say, or quite my sweet shape Ghana. When Yanko Pama won them, Mumma did someone we met you from Medani when Yanko Pama 1 year, then won them. And never Busia Contona, free, never Busiana Contona, Chia, Janu be a bonning in Quasia, Dibian Coffee or Fiabim. Moya one was saying, she awoke from Yama Frumu, a cheer for somewhere by a one shrine. No more canyon, none of Yassi. Some would see me one at Yam, Mumma did no canyon and died. And then Yassi, Miss Tatis and he preaching a make cut. Say, what the back can you be a coward? You ever be uncomfortable than Yafa? Eh, some more. Mukra and Consum, Yabba, church, one,
Wasi munkro de enkwansem no. Na Kristo da no. Na Kristo da no. Ma hoahoa me ho se. Me okwa ma me nso ma kwa me obo ade. Amerika betu ya no. Amerika betu ni Ghana ni yaso. Ma mra ntu. Na me bra yeso. Me bra nso me bra me preaching mo. Anya kwa. Metiefu atie me. Ahwefo ahwe me. Adane amoma nyankwa. Yes. Oba de nshira Ghana. Amen. Hello Pacho di me bia kasa free. Hello, Pacho from Brighton kasa free kumasi amomaso. Nti wada ruma. Apostle the nyame inshira pa. Onshira so ba. Thank you nya wo so se yinu nyensa awo Ghana. Anka ahugse Ghana kenyame adom anka sisi min kinyama nkene mabawa sisi me tramo ne kuki ese wo mo. Apostle Danny then na yekun kutu jama empire ye body ma se oladi yankofo be ma kwatentena ho odin wu obe ma yukudro honhom ani akukudro obetimi akem ade akonim Apostle ye koso bom pai se ba de se omo wa ho den Danny den na so obetimi abecheche ye mebu na yesiso no na ye de aye ready say uwu mu enkwamo ne diwachi ama wo de yakọ oso aheme Apostle Nyaminsha ene wa pamfo abom ho ni na ebrade nka ho. Onshira so onye wa kuma so ade ma. Hello Pacho di me bia kasa free. Na so ashi. Yakubu nshira wo. Ami. Yakubu nshira papa. Na odi me bia kasa free. Okay, me da wasi obeshira me. Hello Pacho di me bia kasa free. Mintu nkai wadaruma. We are Proverbs chapter 28 verse 26. Me fa so entu nkofu. Obi wa sabi o kitabra papa. But obi be hello Pacho di me be kasa free. Hello Pacho from Prince. Me kasa free manso for 3 steps. E jama so fo nyina metio. Yeah, papa we dey me ko living ya we ni bi. Afi matu gidia na mo e manso data no. O data no bi o ya. Yeah, that kind of yeah, my friend, Nadia, many vegepa, say, Nadia, many hour, many know to drink como. Now, with you preaching at Chapa, and I'm preaching so, and my jai, I saw you, Namiko, maybe Namiko Roman. She said, Sanya, Name Boro Papa, and I'm teaching so, am I a jai and some a jai and no the brave. My wale, but I said, Miss Ramawali, as you my country, rather say, one of them where the was no cook of in town, so what now be Pacho Wadalma? I will reach out so baby now. What way about what you're on my papa? I'm back on my cock. Where we? Papa, my dad, I got you. Very young. How are you? Papa, what you are Johnny and Unchain? Now, call your baby. I dear be on our review. I just said, I know so what you said for men who meet on Crawford no Fanta. Now be a dog for me, baby, no, the chow. Papa, we don't want that. What person but you, where we catch all you see every you. Why, if you're not, you know, so and I want to go up a Caribbean. But my son, pretty, I mean, I'm going to say, just where we are. I want to see a baby teaches you. Meet you. Yahweh, sir. Yeah. Mommy, why you want dear papa no mommy? Papa. Why you want dear our mommy no papa? The Pacho Mario. Hey, Papa. What is your son? Oh, Papa, they are doing. Mammy Fred Pastor Francis away. Oh no, I have something regional way. Oba down back was on Saturday. Moko among country. Oba bompa, Mamma. Why? Not say Pano. I would Mama be church, Minibabu, Mabbe church. Ati, and no chrono me your fear. Yes, what the fear. Ati, kwa yo ba no de o ka babu chawa ware o chawa de no chawa me pa cho sa so ne mo ye na so bi bodwa ne ye ba mu a ye ba be witness keke wo
Ejo ye bodwa na man crofo aduane di no mo hon ma ye witness say kwaku mensa ene ya kwasua manu ama ede oma ware simple why ko chiri ka bia biom ensan ko bodwa ukọ noa mu ni wa chemu crofo be di akọ so fu se wa wi a ko crofo bi di apeso ye na crofo bi ba di ene ewu na wonim se wo pe wonfa so obi yan ko babu na yan ko the book of Exodus. Exodus chapter 22 verse 16. Verse 16. So be ko dada baba won na wade. Ko ba we bi so be so gina wade. No ne da. Ko so e. O ma ni tina de. Ko ma kwala ni tira de. Na onware no. Na wa no ti wo ye ko ye oba ho de. O ba the book of Genesis enyu anya me ja wade na fa. Eye I mean for that topic no. Dinpa no enne ba bia da no a. Enne ba bia da no. Hello Pacho di baby agasa free. Ye ni ye kwa ma. Shalom. Yahweh shalom. Badi Israel pa. O Israel so mame. Your friend Daniel in Katafri Gosu. Chiago so fu nyina. The wasipa ne ni Dinpa o amaye. Amen. Na abibia na e person ka yiti enkwadi temi. Because na musun ti ma baba boy so. So bona mbe boy no. Oh papa. Itachira ya baba bonu mi. Anytime bia mi say o message aye enkwadi temi. Me atemu like end time messages me fiam to say me dam kwa ni hu abon. Oh. Sana echi. Ehu bi abehye mi nu. Ko de se ni share ni kai. Se dia o ka se de Nyankopon be se yi ati afa no. Ehu ache mi ma. Yeah. It ni ba mi se mi ko e do ni bia na mi suru. Very good. Ba dia o isi o so achi se ni ahun ko ka sa. Ba dia ndi kwan na adofo ntini bua na nkwaji tem na deni abebiano Dinti. Amen. Oba de nchira bebre. Me nama negu, mumfa me nama ntumi di na se. Kitua bi ensa. Box na me banko bi atop gloves a shape nsa. Sa me nkwa America na me nkwa breed la ho ya ne nyiska me di Ghana memwa. Na Ghana aka no kro nya boafo. Me ba na me di items bi abegu an ka bi sam se papa bi esi on ya han. Ka bi sam di esi on. Bo Dinpa ho ban. Na be kasa ma daachi. Be ma favor. Ubo bababo kronkron a e ma favor. E bia promo. Ye ni favor ye bia ya ma bababo fun enkoto favor ho oye. Ye obade ho amabo. Na be na me man Ghana betimase. Uti ababo fun e pe favor. Na di ababo fun akwa nye wonya favor di ababo fun akwa kwatro bi adwumam. Akwa bi kwase a da bi Nyankopon nye sa. Wonya sa da. Abrabo kronkron no eni Dinpa no bo chidom na opi do di amount. Isaiah chapter 48 Isaiah 48 verse 22 asumdwe ni ho ma bone yefo asumdwe ni ho ma obi odi bone awrade na ese Onyankopon na kasa men kan kyerɛw ti bo Dinpa no ban na nkonkɔpɛ protection bi sɛ wodi protect abobrafo omadi mabombo amen omfane sankan amen romi adwenim na ne wadom ne no nkwaje da bo Dinpa no ba Daakye Nti umabedi di ho Daakye umabedi di Dinpa ho ya wodi bi wa tobet wo rep office bi na ye body no a ye hwe ofa mumpu no obi abisa say ubese nipa na o interview no no bisa say we fie bi Jesus ka say nye ho Yes, some ampania tuna bedini. Yentu obi edi wo de okwa kobabu na kwawe. Judas ade ba ko beye. Obi ampeso betu bedini. Judas ade ba. Obi ntune. Enso edi Judas no. Edino Judas no. Eye Greek mu ne akɔchon Judas no. Eye Judas. Edi Judah means praise. Eye nchira. Book reference the 12 tribe of Israel. Israel was called Dumian, but whom you found Judah. It is a New Testament no bet your Judas. Judas no more petty from Greek word. Nebe Judas. No, that's not back on. When you could do our fa. Wow, a D Judas. Oh, Tomo ye no more this carrot to edge off. Edge be free. Party. Edi, me say in some money.
Any adi. Akwa be say Dinpa, say you the Dinpa. Say Judah, edin Judah no. Obi aya to ndu pa yen ko Genesis. Genesis chapter 29. Na me say Greek kasam ne benya ye benya Judah no. Yeah. Edin Judah. Die Bible. Genesis 29. Verse 35. Onyinsa biom. Oh, Oberima. And was say. Ye dear. Me ye radia ye. Enti otundin Judah. Asiane say. Aye pa. Akwe be fe din a wasa din. Yes, mo France yanto why. Dinpa aye. Monto aye. Aye. Upa memfa esno so. Judah. Aye. But who grow say the we asne kono. System no. Who grow one first will be the asne be so e dey. Ama. Enye di obi be fe din nti ana me din no obi ampe. Judah aye. And so we be fa din Judah. What be say din kwa. Abese din tin ye din dey scarlet na dey. Aso baby family name no ate ti me so bodin obi bodin no ban ate bodin no ban udin pa no bo ban o papa wo say name no dia ma papa na bo ban yan say no emfa hyewi de bia fa hyewi fa mo brafon ufia yimfie na fu so wo ye de hia ba de hidie no ban ye tewa tia beto brem na pesa wo tene wo pesa wo bia nyeye emfa pesa wo ya na wo so obi a wa wensa bo pa gent kramfa I say that oba de emfa ne senka amen hello pacho di me bia kasa free pacho sene ya nkasa free tafo ya mi tie wo papa pacho ma sendina akire ne so akire me ko akire yana ya wo mi na asa yin kete ya baba sorry papa wa wo bi no na tell you ma so one ka say me sorry hey papa eno na o twe yam for kula na ifini ma o sa topic papa ni tisu ya say ye na ya wo no ye nyam kwa nkini kwa ti esi afa da say ya ye hufu ni kwa ti esi afa da papa so fu bio me pa jaja sama me fama pa jaji anya sama me fama because you point ready asa last week me be racket up and go and what did we say and kwa de no what dey sere and what dey say say Ghana for the no no say ya wouldn't see bit me about so the man didn't na me ama me no ntimi kwa sorry ntimi so papa ya na ya wo me na kire ya je pa nti to bi mai bontu the topic me to inside Bontu go to church. And about to come to church. Bontu but me dey matintima ntimi ekodu no mo maka no e kire o mazen papa abrabo and our boy bra wu hunu Kristo. To get the book of Acts chapter 3 verse 17 Acts chapter 3. The part of verse number 17. Yet to award yasem. Was it? Na afedie. Enianum. Minim se nia minum nimti. Na wo twempa na ade kwa wuwum. Ti sabre yi awati asem na waje adi ni die. Ti mo sa kira matwe. Sa kira wadwene. Na mo na ne mo ho. Na da ne ho. Wa papa mo bone. Oh hallelujah. Amen. So for ben whatever. Enya dia video ni ensa beka. Oh yeah. Ensa beka why? Hey, asemu. Hello pacho di bebe ka free. Bentu ka ye Proverbs 28:26 no. Hello, shalom. Yahweh shalom. Shalom. Yahweh shalom. Pacha wada meet you. And you made the Mama me way to me pa. Mama me way to me. Na me say sana. Edi kura no say den. Ya body edi hu edi pass fi asase. When you come out, Macra now, Dinpa no, Papa Yobi, and only ye be no, bet me up, Wama, a page of Cressy or bra,
Dubas or Banda, Chibeso Jam, me mamma, I'm a troop, sir, I deal with me, mamma, me papa, I'm a who, ye, dear. I pay your open door with the amount. And so be woman, fear no, film, a bush of funny to balance it, number. Because man so quan on your bush of a train. Two papa Japadibia opening, did say Japadibia open, and wow, I did money, man. Yeah. And the money, man. And papa also see a judge and even the mouse as well. I don't just also found where you was watching the money. Maybe has some magic way and was a fat. You're jam with your mama, you're very careful. Yeah. 20 years more, but I my own you suffer. Then what do you know? Amen. Timothy in your shop. A famunti I am you. A son for and you have 4. One a ding in Quasso. So, papa, I had Shannon so. Aquani my Dinpa, Aquani boot Dinpa brand mawa and say anything. Aquano, so boot Dinpa, who brand mawa, and one sack will be din. Tobu and a Juman Pegan in Fiaquano. The Juman in Pegan in Fiaquano, but and then just say, be very careful. Now, if you put in the my young Quabisu and Nomanam, Nebi Muntima, or be a bodim pebi by, but Papebia Sani Dino. Papa Meshama. Tebabo. Me pacho Osanka 4 chapter 8. Osanka 4:8. Verse 9. Verse 9. Yen na mehunu. And then Yana Solomon say, when you know near the one, and I made him come atu adwuma me do owiase to adwuma ye na owiase se ebrebi ho se ebrebi ho a oni petimi di onipa so tumi oni petimi di onipa so tumi e ma ne dane bone ma no se ni paso na ni pana ya kese adan se be obasumi yo munya very careful it will get the book of Ecclesiastes chapter 2 verse 22 Osaka 4 chapter 2 2:22 to verse number 22 you talk about the asem o say na adan na onipa eden no nipa nya woni bra obre no nipa nya woni bra obre na asase e wona kuma ne dadua de obre owiase mu ba bia wo susu nyema wo wani so di ko no emwa na ne na nyina ye ayaya de wonna nyina be na ne ayaya de wonna wo bebre we di na wo gine mwa ne ha nya ya wre ho ha nyina be nya wre before you die because the dinner was something nye nenso anajo po na kuma ntone yam obu a wagidi mbonye ma anajo ntime na we su ye huhudie wa bragu udi nye Asa jama kwa yie na so kwa wi anam no. Jama kwa wi anam no. O ye sure say jama no timi da. Debi. Tino be shia krama bi sa no. Tino be shia krama say eye di be ne ebo na yie na se. Ana krama ka che say de wo ja to ho no a. Eno no mugusu bo. No say mi jade ento ho. So say de wo ja to ho no. Adina no mo da so bo na yie na se. No say o bo di ni sai. No say odi mpa gira mo na yira. I'm a near for crumb for. Abawa say, dear shawo, and then you go posse and fan to one come offer. Want to tune to my metra diet to Debbie, because I do a young shadow to tune to my quatrasia. Debbie Tika Catrim Utifia, what Danny Obi a done medicine man. No Obitia, no dear man penny and position. What opiti adwuma no adwuma no wotim no odi nanim kra no wo page adwuma no enye se adwuma no wompo kese wakoye adwuma wakoye nnuema bi a pam wo pam odi wakoya wo pam odi wakoya obadi mfa ne sanka no afano omo ani so ntew amen ti hwo ye namfo bi so timi ma wodi nsai namfo fa bi timi say di Proverbs chapter 28 no 26 Proverbs chapter 28 the part of verse number 26 you talk about the asem or say we have Proverbs chapter 14 verse 7 dia ne honda na koma so no oya kwasia na do nam nyansa mu no obenya adwane chabe ono ohunu niema bi e bet san anyim nyam o balance Can 14 verse 7 Proverbs free oba kwasi anchen Bible say dey free oba kwasi anchen o say free oba kwasi anchen nakọ na wori hunu nimdia no na hunu nimdia o ni kwasi bi namu a kwasi ano obese wudi onu nti wudi basai ye body Dinpa ne de wudi bata no ho ye body Dinpa ne ti free in chain one say wudi our Proverbs chapter 28 Proverbs chapter 18:24
Proverbs 18, verse number 24. Do ofana for pino. Namfu pino. Or the same ho. Nenso adam fubi ho. Adam fubi su ho. Or fam hosi onua. Tibi boa ma wutimi nya dimpa wo boa ma wo bo dimpa no ban. Ana adam fubi su se wo dimpa. Ehi fa na anami. Kari asem no. Fa asem gu nsanie so. Yes. Bu hun konta wo Proverbs chapter 11 verse 29. 11. Proverbs chapter 11 29. What's it? Ye ohani fie. Obedi mframa. Obedi dia. Mframa. Na mframa yedi. Dabi. Bacho mframa yedi. Yedi mframa. Dabi. Na bacho asebo jaba ntiase wo. What's your head? Yo hani fie. No hani fie. Obedi mframa. Obedi dia. Mframa. Obedi mframa. No jimi fo be ya akomam nyansafo akoa. Obeya akomam nyansafo akoa. Obeya akomam nyansafo akoa. Hey. Obadi awe hu ni mama mo. Amen. Ohu ni mama mo. Amen. Kwate shiri ya mindadodo. Sanka bio. Di ohani fie. Obi ohani fie. Bedi mframa. Do hani fie ni bedi mframa. Bedi mframa. Mframa yedi. Dabi o. Mese mframa yedi. Dabi. Na so de wo ye no di mpa na wo send nti. Obedi. Daakye wo bedi mframa. No jimi fo. No jimi fo. Beya akomam nyansafo. Akoa. Jese obeba kasa. Mamu nyansafo akoa. De bia plans nko abesian plans nko. Obadi awe vanessa nka. Amen. The prophet back as near just a jawi. Phone, ye pe phone ma di. Proverbs 27. Verse number 21. Verse 21. Was it Chamfre or Homa Jite? Chamfre we and Homa then Jite. Ya prepare said Jite ye benani before I go ye bet me an animal. I be good amana bright amount just a fegim. Na said Chamfre Homa Jite dia. Na phone so ho. Na phone so. Wo ho edi masika. Ana phone so ho so bi se phone so obi to phone obi si phone si ni fia okay phone na si ono uko phone na esi uko fio na phone si fia ono okay hu se brodo hu faso nti ye de beton brodo okay phone no di papa bia bewi ase abrante bia bewi ase mami bia bewi ase awura bi wo ha wo hwe me sabre yi se phone no na nipedi onam onyina esu ni faso there be gos ye nya brodo mfin mu yantumu burodo ai nteja ya so ye de be na ni gold ma gold de tinya be ye we and na se sebe se faso wo so ni se gold be free mu aba na se gold na ma chemfre na ye chemfre fa kwa faso bi eni so tina be se nchene de o pese o de ye no ntimi anya ye hwiegu yes no be bretu agu kwa intimesraw was no very mad dear said na ye said wa ye tie and odi be hunu ye di be hunu so we hwan minister be ni MP be ni asamema be ni MC be ni wa ye hwan ya obade ya we mfa ne sanka amen wo mi adwene ni amen yankwa ma na ne mapon shalom Yahweh shalom apostle yes sir Obani on Deacon Isaac USA amen mechia obibia livia we manyina pastor Che pastor Mensa any living our asofuku nyina elders deacons mechira obibia apostle enade obade yawe anamoso akasa kire yai topic dey say edimpa na say edimpa apostle ehun hia pa ewo nipa bia brabom because said I was a car yenim asem unim de beto enunti say nyina yetimi fasa message na me de me hoya mfato ho apostle me kwara bre mu ka me yaja de boni o enya agro because na me nipa bia na me ni so hye pa en so hye no then so ene enkwara boni sem na nam apostle unim say me makoyira nhia mu ase ada makoyira nhia mu ase akwa pie afran place ni nyina aye eni so hye ene abrabone sebi ba obade ya wadaru ma nyine ye ni nyina sa eni so hye no nyina akọ ama bitimu sei edimpa ya ba mabrabo na se ya akoso bibi esi wo Ghana
medwe ho ba ko mienu no e ma sa topic we ko be si mitrim nanu ye ana me bobo ho a ene se obade ya wa ka wa kuma wo abai ye fre papa bi Sami Jamfi na eso akwa ko che sika bi na okoche sika no amanfo ba hye no na utie kasa ni mu a apostle enye Sami Jamfi na sika o che ye na e amanfo ya na emom ba bi sika no ko ye no na hye masa ene oba de wu yemobo oba de ohu yemobo me do amampanyin na me da na se one take asem we obia kodi we be ya manyo so wo benya problem ubenya problem mesremo mo mmaya nya saade we kura na sika ye beto bankrofo cheye no bi ni obi amfa de amra ai so mo si man Jessica obra ye to abanu mu dia ene ya de no wai ho na aboka both two parties ni nyina ntimesremo ena me pese me kosa asem wi o man panya twase no ti apanyi jare wi a nsuasa eno anu no ene mo man panyi se ko yi Sami Jamfi de ke be me ya ese nkenye cases ti mo amataki mo fasa we di ye ena wa che na we say he mesra bebre mesra mo pese me ko me di quotation kra bebem kra na me say si ye kesi kapadia and ye about 20 years 2024 about sika so bo che bi ni yezo asa ebini munyai mama yam presse omano ye be taking shape simple mpese me chichi we mu kura me kokra mpese me kokra me si opanyi dware wi a na nsua de asa wa be fa asem odi aba amanyosem wo ha ho kwa enibre eni se dia moya tantan wo chebi wo bi wo kasa asem we ye enso na wo ye de chensa yeah ti Yesu ka se di onye boni da no when ye boni mpo de onche sika da no ti wo che sika da to bo bon Sami oh yeah so wonche bi da de ye hu an dollar no na bi a chensa hwe ni wo videos wo munye njai isramo munye nya munye mfa we nya sam kura mun pasem pebi nka mun pasem pi asem pebi isramo pa o manpanyi wakire ye no wakire asem no anu no na basika che dem se de onye bone da no don che sika da no onto bo na board business che o ma mu kura mpanyi fo etrim wodin dada na mo be yesa kafo pastor che pastor Mensa ene living ya wa kan kafo ina eja ko foli echiao aba edimre edo bo ade ase se ona mo so na wabaka sa akire se de na wuja wo asase so abrabo papa ben na wo bo wo asase so echia mebra pain Mr. Johnson USA abati akra edimre uteminka onia michiao yeba be shemo Ghana ampa na me move up and down me mo yakoso abra o ma me atofo obo ade enchechire wewe papa ya wenhirawo ni mire amen yenso yet Germany to that is Germany yeti upa aba inshira mede ma obo ade ense me ba Ghana minuanu mienu bia me won start me da sorry early 90s obo ade adum me beto won me no kasai sesisia se de wi ase ko no o ma yintu ana ma foforo papa me ba ina na o mudi machi ba ko de o yiso no ana kanti ya ba sora ono ana odi me ba papa sesisia no me de wura living ya wo asafum ho every Sabbath bia wo mo ba every Sabbath bia wo mo ba nti me da ya wase se me ba me so me ni wo kasa no o mantwuma no ansi fom na
wo hu se embre na ekwa wieye yen kane do bia na yenyan se ye de som yawe no wo se yesan ko na kofa na wo madi machi endra me nyo kasa na wo ma promise me se wo mo nsan biu because wo man hu se me metu ana mo na me pankwaje dia se de yefiti ase no won so wo be pre nti obo ade adoma na asie de wo bo asu obo ade awase obo ade ahwe so sabata mba manyi mu wadi akire ya we nshira mu mame ya we nshira bia amen hello shalom ya we shalom nana jiso ndiye mi wakache papa se Elohim ya we nshira ne pa ye from Adepama na me wo medi is branch we say mabafi okay eni mo akwaba ye be share ya we say o my papa ho den hunhum ne ho ne ma ho den Michelle living ya wasafu membe nyina amen bari ya we share medis fo nyina on share Dubai fo on share nuan ma we Israel on share nuan ma wo wi asafa na nyina ya we share mo nyina hello mpacho din ni ba aha eye 7 GATV yedi inchie fioti asifo ya wo edema ya ahwefo ani yetiefo ni aboafo a omodaso ehwe 7 years ebesi sampempensuo yi and the information I have bought every 7 years, I have gun in US no. 343 a chirwani dia OGM media networks in Facebook, YouTube, and any TikTok. And when we did a chirwano, ne confirm one saw a corner 92.7, a rise 87.7, or Sabanama 97.1, and a cruiser 96.9 and one no winjire mu mfimfini wo na akwanim wo mo no na mekyerɛ wona wo bode 2 rings no Pastor Chei any Pastor Mensa na mum the main man no Apostle Philemon Okun Adman and the anymbri 7 dia TV watu unkwaji samini dia simiteten aba ebebebe di Facebook wo watwukure bi ne basa weje mu ade ama YouTube ekwankwaji samini mu etrane eshuti wasansu ejemi dia ma TikTok ne ekwankwaji samini mu wache long pass ode ama akwanaba 92.7 akwanaba ene ekwankwaji samini mu wasan echi ode ama Dofopa FM 105.1 Dofopa ekwankwaji samini mu obetumi aye training bi wa wotuma tani kama wejemi dia ma osaba ne ma 97.1 ewo Eastern region osaba ne ma ne okwankwaji samini mu wejemi dia ma rise 87.7 right ekwankwaji samini mu we 18 boxing mu wejemi dia ma Pastor Che betuma bibi wa na wejemi dia ma Pastor Mensa ohwehwe Apostle Philemon Okwadman wa chest ball na dia to wa tweba kumienu miensa wejemi dia ma Pastor Che to Pastor Mensa wo quotation no Apostle Philemon Okwadman. He is the man. He never miss quotation. Apostle Dr. Philemon Okun Adman. Asego ni fe. Yeah. And I see Dinpa no. Dinpa bana with Daakye Nti. Apostle Philemon Okun Adman. Anybody obadi elo nyawe. Onamono achicham kwaje samano afagana ni yasafe nyina Apostle kasa na Ghana yansafu egusu etio aboafo wobo ma kwaje samatire ritwagu no obade elo nyawe onhire omu nyina shalom. Wow. Wow. Hallelujah. Hey, wow. Kwaji somo commentator. Also my commentary. He say come my match commissioner. Yeah, nobody awasi. Yam faba kopena yam very. Hello, Pacho di bebe. Shalom. Yeah, shalom. Apostle, good evening. Yes, sir. Yeah, da obadi ya wase. Amen. Ene nchechira ode mayen. But your friend John the Baptist, Makasai Free, Western Region, and Zema Boyere. By Yanka was sorry, no, Quabe Tibuha.
but ade a mesre wo ne se asofo na o ma ba so no mbese wo yo mo classes e ma omunya antiase wo bible no se na be yo mo so bitumi a cheche pese yo mo classes you bo preach ya punches bi nim say no a na so manya aso dem teachers it's okay aso be the Sunday aso be the oni asa bre wutie mi a mesro bebre topic ne say bo Dinpa wo bai Daakye Nti obi timbe ejeje for asorim ni Dinpa wa asorim ba kra ami yo edi na waje na asorim no anya wo ma wa de be ye den because ye ware wa asorim to ma ti bo adwe nye sharp maame asama ba unu nia ntam no mo ka atwi wani mpanyimfo church council edi me na aje na asorim no di me na aje no ti misra wani mra won so no wa na jimifo oji di mbode my last quotation na quotation na chira yanko Peter na mempong 2 Peter na Bible ngasa 2 verse 12 2 Peter 2:12 verse number 12 what's na yemu de what's na yemu de no debi can we Bible 2 Peter chapter 2 verses number 12 First Peter yeah First Peter mame 2 verse number 12 okay First Peter 2:12 what's na mumbo brapa o si iti wo asori mu ayeden mumbo brapa wo asori mu abobrapa amana mem wo krom nsusu a onko ba bia wo susu onko reference adwuma mu abobrapa wo fi abobrapa ha na de wodi mu hu sekro wo mu se ni mo defo no na so obi si obese wudi a wo hwe mu ni ye pa no a obi otimi obi subitimi astadi u atakisa asem ya kafa papa wo anya no kure de kafa mama wo anya no kure wo hwe ni ye pa no wa bra bo pa no wa hye onyankopon ni munyam wa hye ko ni munyam so obi kra di wo sekra kasam ato so a obi hunu se de o ke de we de oboa we de yo tahunu obi behunu obi si obi behunu yeah no bia na sabo shanta abo space da bi awo hu wade pa abeka se yemfom so abo kra ka se ni panyina ka se wo ya anye yeah enye de obenyi obi obeka negative wo hu na susu wa bla bo pa na nyo na be yi ano da bi ti nobody awe hu mobo amen no moa na bo Dinpa wo bai amen esaw edi ama me de to wo ho bai amen na de be yi wa no Daakye bo ho bai wo bo ho bai wa wo dia wo bofa wo sabo ma wo ma ati misi obi efie bi wa ye nware wo edi bi obi agi ato wo nti obi asefi o ablasi fi o just obi ablasi fi o oba dia wa mfa ne senka amen school bi obi ase school ni din teacher bi nti master bi oba head school no ase school no na wo say school bi kura no sabi o mo tro no mu ntwa no mo gidi money and answer di nti o mo gidi money no nya na e man kwala no so ye dey nti man kwala yo bi am person de ba be dey the school a waji Dinpa no obi a person de ne ba call na ne ba so kokotwa e twa be no okope Dinpa oni so ne ba no benya 6 ones 7 ones unse ne ba ne benya nti no di ne ba ne ko school no the school na nkasa gi Dinpa I advertama no the school bi so I gi di money I advertama no oba de mfa ne senka no mi adwene wa chewura edi me na agine wa che table no edi me na agine zongo alaji u se zongo ogu yegu nkremofo ni mu ase kakatrim moni mra ho so himfa na aye adwuma wa se di no himfa na aye adwuma wa se di no ho me di asam na ba wie ye asam nyina kire wo se father fopa o the book of Proverbs 13:20 Proverbs chapter 13 na Bible nkasa nche verse number 20 we na ho ne be hawa eno nyasafo mo himfa na ne ombo brande eno nyasafo mo na wada no nyansafo na de ode no wo kwasia no ohunu amane be se Dinpa apon asabe nsa yanko living Yahweh 7